Sia kana no yam ye kana ye no haidoro. Kana no hum lai je. Ni antin da ni antin a baby. Wa asina ko ina naw ne ore se li sina. Baby ni ye. Re che li sina. Ye gane re che sia ni ye. Di ye ga Ping na ke dolen. Is ping sin ke dolen ni do ga sina ka di perasuta pai de do. No ye hum sia. Is so da na. I'm just a drawing over. May I serve the fresh or the lawyer, some hot okay, some so bounce garden like for you married out the someone put a buggy, someone said, don't put grammar, someone put in my oil. And some said, oh, how do you some put, but say, he never the power of a quantity. Put in wire. When the sun is so thorough or land, some to look at over near door. Media matamdana mo kakpasangdaba yada numitana mo sangba Monday the metadika kakthadani karatena wache ka alani swai waida kakthadani wai sangla dai sarake sidi weather su yam mangi long speed gitarami siyasu lai takbe ba loire hoje sumangda koini no se nusa chabagi ngaktang thorakpani yum manungda sum leishan bada ngau tore macha su tum mingai sita aina May video sige marag talaga napi everything you ina yam na kana kada ba product amari matang da some share to joram ke napi everything gi vaginal discharge oil 5% normal amadi natural oil dana ko ina isagi intimate areas luna rana thamba stream darkar kai na tragati ana ay makal mayam ma thoi ko aduga discharge oil bisu makal mayam lay whiteness discharge aditi atai mayam so ado discharge makal ama hekta orga so isada di comfortable oil da ba whiteness oil bidi sum oil ko sida koina fazana manage tawbidragadi makal gi problems mayam amasu helakani aduna problems indo orektanabagi aina mayam da product ama ucharamge mayam asida leisre everteen gi daily pantyliners Hosik unbox tawraga yenghalake mayam atopa brand ge pantyliners te yaudaba unique oiva feature ama everteen gi daily pantyliners te yawi negative ion strip ase asina bacteria dagi ngak thokani irritation odor ama di discomfort Aloe discharge makal ama hekta oi targa su asumaina yamna piaga yam pana season ma yam nungai ba mong da lakani mayam asige pantyliners se isu use tawzai yam nungai ba before after period ki oina sida 30 liners yaurokani mayam nupi koina discharge oiba matamda phi da tushan badusu asige pantyliners se use tawraga di tushan laroi asina koida fresh amadi dry oina lehengani yam nungai gani Mayam market the so brand makal gi pantyliners mayam ma phangi adubu isagi skin type ama di comfortable oisabado khalaga use tawjagadabani aduni hena kana gani ko adugo mayam asigi everteen gi pantyliner gi kwai phaba mana assistant Neem ga Aloe Vera ga yawi semba matamda Neem sina koi infection oibadagi protect tawangani aduga Aloe Vera sina skin smooth ama di healthy oina lehatoi mayam ai ge description da link hapcharamage mayam na changaga purchase tawbiraga sijinabiu